Assalamu alaikum, ardaqlı bizning ko'ruvchilar. Bishkek shahrida bugun 16 aprel saat ertemenki 9:00. Sizlarga valyutalarni kurslar bilan tanishtiramiz. Sizlar biz bilan bo'lib turingizlar. Agar kanalga qattiqlik bo'lsangiz, qattiqlab like'dan qo'yib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Integroka ақша алмастырыш курстар. Валютный центр. Osman Finans ақша алмастырыш. Silver ақша алмастырыш. БМК ақша алмастырыш курстар. Курс плюс ақша алмастырыш курстар. Найман плюс ақша алмастырыш курстары. Майнстрим ақша алмастырыш курстары. Айкур ақша алмастырыш курстары. Туғандар, валюталардың курсы жана ушу сыяктуу башка дагы жаңылыктар менен кабардар болуңуздар келсе, анда биздин каналга катталыңыздар. Кирип көрсөңүздөр, бизде үй, унаа, жер жана башка бизнестер реклама болот. Каналга кирип катталып дайым көрүп турсаңыздар жакшы болот.